Obusinge omuheereza, obusinge abatabazi, obusinge. Hati omuheereza ninkwebaza ahabw'enjiri ei watuheereza omuri eri izooba. Kwonka nyowe nka nyowe ninshaba okwegyesibwa kweyongyere kweyongyeremu amaani mbwenu kuba okw'amaani ahabw'enshonga hati abamwe omuri itwe titurikumanya noono z'abacwezi, titukumanya abacwezi nibimanyisa ki, nibigyenda bita, bikakwatirana nkahi, byija mu ngyeri ki. Nyowe bingi tukuriire hati nk'egi rugiimu, kare kangambe nk'emyaka yangye kugarura ahansi, abaingi tukuriire omu makanisa omu by'ediini, twakura nitumanya ebyo, oza kuzaarwa oshanga noomanya ebyo eby'ekanisa, eby'ediini, ebya Yesu ebyaki mpaka n'egi eshaaha nibyo turikumanya. Noomanya nti omuntu yaaza omu iramizo naakora ati naakora ati, ashemereire kuba naagyenda ati, ashemereire kuba naatwaza ati, ebya Yesu biri biti, baine oku bakubirireetinga omu baiburi bakwata ririya izina Yesu barigiita aha kya bayiburi obyetegyereza nk'ebyo. So hati naanye nikwe naaba nyine okuteesa kwanye n'okugira nti haaba hariho abantu abarikwetegyereza ebyaburangi, enoono z'abacwezi abarikwetegyereza ebyaburangi bagume bafuneho obwire batuheereze amashomo nk'ago, ebyegyeso nk'ebyo tubone kukyenga.